Nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha nakhona ngivuswa izinkukhu ne-pitbull zithi zilambile. Akushayanga no-7 lezi nkukhu lezi sezithi zifuna i-breakfast ayikhona ngathi ngizozidla zonke manje phela mina sengijwayele ukuvuka ngabo 9-10 mara zizasindela ukuthi ngiphethe isisu sengizasala ngizibamba nge-breakfast ithi bengaphathanga isisu abezodla ngabo 10-11 isisu samasebenzi sithi igomcake. Kahle kahle guys mawuphethe isisu kumele uphuze ini cause tswayela manje neviniga yamanje uzaphuza uphuzile next ukusebenza. Lo wakudala bovela ushaya ispoon esi1 seviniga isisu sambe gone manje yes sesuphuza ibhodlelo lonke lokho isisu siyasebenza. Kahle kahle sesithengiselwa neviniga fake ni hayikhona abo my friend kumele bahamba ngeke fast bese sengiqedile ukubhadala umasipalati lapha sengibamba izinkukhu zakamagogo ngebreakfast. Awu nenkukhu yakamagogo eyi1 seyizalile lapha inabantwana bayi2 mara le nkukhu lena shema isi-responsible akasi yaba nabantwana baphile bonke mabavele labantwana bebayi5 jikijiki sekusele 2 I hope laba bazokhula enhle kahle kahle kumele ngiyothenga igrace cause lamantswele lawa ngeke khona ugunya lombila lo thize mangiceda ubamba izinkukhu zakamagogo ngebreakfast fast lapha ngathi yazina ke ngochecka lapha ukuthi efridgini kunani nami ngizibambe ngebreakfast ayivele mangivula lapha ngithi xa yes sekunama-leftover wayezolo namaviyana kazabuya mangithi xa nawo ama-mushroom yes guys ama-mushroom dala ngawaqina lapho angikwazi nokuwayenza mara ngiyawahalela mara ngabuya ngakhumbula ukuthi konje lapha ku-TikTok sinabo-t-shirt abasifundisa ukuyenza yonke ngasho ngiqala lapha ngiwakhipha lezi bambo zakhona ngathi umbrella ngazi nokuthi ziyakhishwa na mara mina ngithize ngiyazibheka ngazibona ngathi ziqine kakhulu angeke zivuthwe ngasho ngiwaqobelela lapha ngazifila ukuthi yabona namuhla ngiyi-chef sengiyabona ukuthi le consumer studies esikolweni azanke ngayenzela amahhala ngivele ngabona lani ukuthi kahle kahle esikolweni ayikho i-subject e-useless mara nisakhumbula back in the days mos high school abantu bebayenza i-physics nama-science yes bebazibona kahle ukuthi laba bathoma mara umthelela wayo yonke lento le kahle kahle bekubomema hayi ukuthi abantwana bebavele babukele laba bayenza i-general stream phansi yabazi kahle mara abomema bakudala sebathi ifa uyenzanga i-pure maths nama-science angikuthole umsebenzi after matric awuvele uzibone kahle ukuthi kahle kahle mos mina lani secondary ngise-crash omunye athi azazi kahle ukuthi bekavela slow from grade 8 grade 9 athi nazithi grade 10 athi oyenza i-pure maths nama-science yes samkokode 3 years yonke agcine seka-change i-stream akungene kale ka-general yabona uma kuyi-general stream ebasizile shema abantu abaningi if bengekho esikolweni abekuyonyiwa blind ngaba abanye abantu basesesikolweni mayori kudala basiyenza I just hope ama-new age teachers they are not making abantwana baku-general stream bafilele mara one thing I've realized now ukuthi ama-subject ayo besiwayenza ku-general stream sewasestayeleni manje naba abantu phela sebagijimile i-agriculture futhi-ke mina mangisese-high school-ke nama-subject bebakhethisa according to your performance bangithatha mina bangiphosela ngale ku-accounting ngathi angeke shem ngiyobala izimali nginganazo ngaphuma ngaya ku-general stream besiyenza i-geography siyenza i-consumer studies ne-tourism konje yini le enye ne-maths literacy guys ungezwa bathi i-maths literacy lula iyashaya le maths leya uyazi mara lapha ku-maths literacy sebakunikeza i-case study ethi uJabu yisigebengu ekabo uJabu bathenge ama-orange ayi5 mabafika banikeza uJabu ama-orange ayi2 ukuthi adle bese umbuzo uvele ubuye uthi kwasala ngakhi yama-orange ayucalculate lapho kusele 3 abavele bathi wrong mase nibuya nithi niyenza ama-correction the following day uthola ukuthi bathi bekusele 5 yama-orange mawubuza ukuthi kanjani bathi hayi phela uJabu yisigebengu so uJabu akawadlanga lama-orange uJabu uhambile wotshontsha isiphahlo kaJefferson bese nina nizobuya ningitshela ukuthi hayi maths literacy lula hey pure maths iyashaya niyazizwa mara lezi zinto ebesizifunda ku-maths literacy akudlalwa baba lapha yo mara guys kumnandi ukuba nomama yo ngibheka lezi nkukhu zibhonde kamnandi njani nomamazo sihlezi kubalcony zaze zangihalelisa nami ukudisha nomama manje-ke ngoba ugele nawadicide ukudabula amafu hey mara guys yazi umama washona unexpected ngiyakhumbula langa lakhona ekuseni hawuvele ngiyavuka ngiyageza ngesikolweni bengisafunda kwesinye isikolo songu-learnership before lockdown before nginiqoqela le story guys shipbuilding project seyiphelile-ke manje nethi sekushoda ukuthi ngimuve ini ngikhiphe lo mbhede wami ngale apartment yami 3.5 meter ngiwulethe ngapha mara guys kuyoba nzima ukuthi ngimuve out ngapha kule apartment yami I have so many memories phela mina guys ngikhulele emkhukhwini sham since ngazalwa 1976 lokho ngihlala emkhukhwini nje vele amavane ngilele endlini esitina ngilali kamnandi ngiphupha kabi ngivele ngivuke ngidiniwe nokudinwa ngathi ngibuya comrade marathon so vele nalento leyo ukuthi kumele ngiphume ngale kulo mkhukhu wami ngiyohlala okunya ngizwa kahle ama-mushroom wami besesewavuthwa lapha maye sengiyazibuza ukuthi ngiyowadla nani ngakhumbula ngathi konje lana endlini kune-toaster yazini athi ngiyisebenzise ngizawadla nesinkwa esithostiwe kwayona le toaster le kudala yabekwa shama ngeke ngimangale mangathi ngiyayiplug ingasebenzi mothi namaphela sewahlala lana phakathi kwayo hayi no yona at least isalayida ayivele ngasho ngikhipha isinkwa sami lapha sengiyosifaka ku-toaster yabona empilweni mangabe ufana nesidunu sesinkwa kusho kona ukuthi hayi khona impilo yakhe iyabheda phela isidunu sesinkwa wonke umuntu uyasithinta mara akekho osifunayo and kukhona nabantu abanjalo ezempilweni bonke abantu bayabathinta mara ababafuni especially maziza kuma-relationship bonke abantu bayakepa mara abafuni ukuhlala so vele mangabe uyabona ukuthi impilo yakhe efana nesidunu sesinkwa isukumele and the worst thina le generation yamanje lezi zinto lezi sizithatha like sesifuna ukuphila impilo
impilo yasedrobheni. Yabona manje guys sesibadala singakhohlisani, if izinto zakho azambi kahle ufana nesidunu sesinkwa, sukuma, do something. Omunye umuntu will be sitting there athi hayi man isikhathi sami siyeza, angali sona vele isikhathi masingakafikanga sifikanga, but at least nawe do something. If ukhulekini kuthandaza, thandaza. If ukhulekini kuphahla, phahla. If ukhulekini niyenza both, kuyenze. The biggest mistake that we do thina youth ukuthi demo sikhula sesizithathela ama-decision seka yonke into esikhule abazali bethu basiyenzisa yona. Jikijiki abantu sebakutreat-a njengesidunu sesinkwa, uyaqakeka. Bheka ne-pitbull nje ayisifundi lesidunu, yasi-ignore. If uyabona ukuthi impilo yakhe ifana nesidunu sesinkwa, isukumele, ihambele. Abantu bayahlola out there, abantu bayahamba out there, but they will never tell you. Namuhla ngishaya enye English breakfast enzima kakhulu. Guys ningakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code on my bio, you'll get free 50 rand voucher number spins ayi-25. Remember ukuthi after you have used the link and promo code on my bio, you stand a chance of winning another voucher after you have already deposited. I know strong le toaster leg, yes lesinkwa cishe sash amara ngizoskrapa ngomese kusuke lento ebrown kakhulu. Few minutes later bese seyiready lapha i-mushroom sauce yami, ngathi azina ke ngizwe ukuthi njani. I know yehla ngesiphundu perfect, so mara ngathi yase-restaurant kahle kahle umuntu nanoma ngavula i-catering company ngiyabona mos ukuthi ngizoyenza izimanga. Mara la mapano amanje ahlakaniphile yo, ngibheka nespoon ukuthi ngisibeka kanjani. Manje vele bese sengifuna ukuyenza la maviani, ngathi plan yazini kumele ngiwayenze ngale nani sticky ukuthi azoyenzeka kahle. Ngathi yazini nathi ngithathele i-mushroom ngifake iskaftinini bese ngiwashele ibhani fast. Yabona uma ukupheka ngiyak-enjoya shem, but makuziza kule nto le kwasha izitsha, yes vane ngifile ngathi ngingazilahla. English breakfast yamiza kahle, ngigcine sengicabanga ukuthi yazini athi ngi-ede namaqanda la. Mina kahle guys umfazi angimdingi empilweni yami cause ngiyakwazi ukuziphekela ukudla okumnandi. So vele nithi niyangifuna ayisalane nikhohlwa shem, ngiyozishada mina sela. Ayi la maviani lawa ayahlupha yonke, yes safuna ngathi ungawafraya ngiyarika cause mojamele eduze lokathi yes simkhono yami ayishanga nithi gom cake. Ano sengiyabona umfazi uyafuneka, ngeke ngishe kangaka. Thize maqeda ukhipha la maviani lapha ngabona kusesenamafuthanyane nerayashisa, ngasala ngathi yazini la maqanda ungafaka khona la. Into eningithethise yona last time kule vlog leya, le time ngizosebenzisa ispoon sensimbi mangiphendula amaqanda, ngifuna ukuthi yenzeke maye. Niyabona ngisebenzisa into right. Fast bese sengiqedile ukuyenza amaqanda lapha sengiyaphakela. Yes yaze yaba yiteke ivlog ngesikhathi leso ngenza i-breakfast kuphela. Kahle into engiyenze ngizithola sengenza i-breakfast la ma-mushroom. Lana vele bese sengiphakela wona, into anuka kamnandi yona, yes. Imagine sebathi ngumuntu wakho ngikuyenzela i-breakfast in bed efana nale, so uzwa ngikuthinta lapha ngithi baby vuka, uthi ngithi vuka, mawuthi ngithi tada. But you can only imagine cause ngeke ungithole. Remember guys ukuthi if udinga imali you can go to www.boostloans.co.za. It's a same day approval loan.